Kay ang man nag-asawa sa kamahal sa gasolina, kay ang tubil nila nga midya nidagan ram mag-usak kadupa. Ang asawang grabing sukuan, giyaw-yawan ang iyang bana, kay kakutas daw og kahangak, kay siya gipatula. Pag-abot sa gasolin station, ilang motor gitubilan dayon, gitubilag balik 150 sa usa ka pampoy nga sigig ngising. Pagkaandar sa motor ni aso, ang tambutson niya nagbuto-buto, kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan o krudo. Nag-away ang man nag-asawa sa kamahal sa gasolina, kay ang tubil nilang nga midya nidagan ram mag-usak kadupa. Ang asawa grabing sukuan, giyaw-yawan ang iyang bana, kay kakutas daw og kahangak, kay siya gipatula. Pag-abot sa gasolin station, ilang motor gitubilan dayon, gitubilang balik 150 sa usa ka pampoy nga sigig ngising. Pagkaandar sa motor ni aso, ang tambutson niya nagbuto-buto, kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan o krudo. Pag-abot sa gasolin station, ilang motor gitubilan dayon, gitubilang balik 150 sa usa ka pampoy nga sigig ngising. Pagpaandar sa motor ni aso, ang tambutson niya nagbuto-buto, kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan o krudo. Kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan o krudo. Kay ang pampoy di ay nasipyat, natubilan o krudo.